Papa Franja, Oče naš. Božje carstvo zahteva našu saradnju. Današnje evanđelje se sastoji od dve vrlo kratke parabole. One o semenu koje samo klija i raste i one o gorušičinu zrnu. Tim slikama iz života sa sela Isus predstavlja delotvornost Božje reči i zahteva njegovo kraljevstva, pokazujući razloge naše nade i našeg zalaganja u istoriji. U prvoj paraboli pažnja je usmerena na činjenicu da seme bačeno u zemlju klija i samo se razvija bez obzira spava li seljak ili bdije. On se uzda u unutarnju snagu samog semena i u plodnost tla. U evanđeoskom govoru seme je simbol Božje reči, na čiju plodnost podsjeća ova parabola. Kao što se malo seme u zemlji razvija, tako reč Božjom snagom deluje u srcu onoga koje sluša. Bog je svoju riječ poverio našoj zemlji, to je svakome od nas našim konkretnom ljudskošću. Možemo se nadati jer je Božja riječ stvaranja određena da postane klas pun zrnja. Ako se prima, ta reč sigurno donosi plodove jer sam Bog daje da ona klija i sazreva putevima koje ne možemo uvek da proverimo i na nama nepoznat način. Iz toga shvatamo da je uvek je Bog taj koji daje da njegovo kraljevstvo raste. Zato toliko molimo, dođi kraljevstvo tvoje. On daje da ono raste, a čovek je njegov ponizni saradnik koji posmatra i raduje se zbog Božjeg stvaračkog delovanja, te strpljivo čeka njegove plodove. Božja reč daje da raste, daje život. Ovde bih vas želeo još jednom podsjetiti na važnost da vam evanđelje Biblija bude na dohvat ruke, malo je evanđelje u torbi, u džepu i da se svakodnevno hranimo tom živom Božjom rečju, svakog dana treba pročitati jedan odlomak iz evanđelja, odlomak iz Biblije. Molim vas, nikada to nemojte zaboraviti, jer to nam daje snagu po kojoj u nama klija život Božjeg kraljevstva. Druga se parabola služi slikom gorušičina zrna. Premda je najmanje od sveg semenja, puno je života i naraste veće od svega povrća. Tako je i Božje kraljevstvo. Ljudski gledano neznatna i prividno i beznačajna stvarnost, da bi se u njega ušlo i bilo njegovim učesnikom. Treba biti siromašan duhom, ne uzdati se u vlastite sposobnosti, nego u snagu Božje ljubavi. Ne raditi da budemo važni u očima sveta, nego dragoceni u očima Boga, čiji su miljenici jednostavni i ponisni. Kada tako živimo, onda iz nas izbija Hristova snaga i preobražava ono što je malo i skromno u stvarnost koja oplemenjuje sav svet i istoriju. Ove dve parabole pružaju nam važnu pouku. Božje kraljevstvo zahteva našu saradnju, ali ono je prevashodno Gospodova inicijativa i dar. Ako naše slabo delo naizgled neznatno pred složenim svetskim problemima uključimo u Božje delo, onda se ono ne boji teškoća. Gospodova pobjeda je sigurna. Njegova ljubav će učiniti da proklija i raste svako seme dobro prisutno na zemlji. To nam pruža pouzdanje i nadu, uprkos dramama, nepravdama i patnjama na koje nailazimo. Seme dobra i mira klija i raste jer ljubav milosrdnog Boga čini da pomalo sazreva. Neka nas presveta Bogorodica, koja je kao plodno tlo primila seme Božje reči, podrži u toj nadi u koju se nikada nećemo razočarati.